Qasam olsun ol bir zata ki mening canım onun elinde. Ma antum bi asma min haula. Siz onlardan ma eşit yürektedirsiz diye. Ev minhum ya onlardan. Fakat acab anhu el-meşayih bi ennehu gayru sabitin. Şey gayru sabit ya meşayih şunu. Yani min cihet el-ma'na ve zalika li'anne Aşir reddetu bi kavli Teala. Ve ma ente bi muslimin men fil kubur. İnneke la tusmil mevta diyen qolu bilen diye. İşte neme? Yani Allame Şami gelip de ademe sema tercih veriyor. Biz bana gailde. Biz bunu davamız yok. Ve şimdi sabit edecek oluyor. Kişi bir fukahayı, çünkü bizim Türk mezarlarından bir gurrun var da, her kim öyle eşitmeyadıysa bilin şu Vahabidir diyen bir gurrun var. Şi yanlış gurrun şi. Çünkü mara onu Allame Şami de Vahabi diyemin olacak, sahibi Fethül Kadir de Vahabi diyemin olacak. Halanki var rakibi. Eğerçen diye kişi hadisi sema mutan senedi doğru da olsa diye, yöne diye vahiy muhalefeti lil Kur'an. Şu Kur'an eşitmeyip de öyle, hadis eşitmeyip diye, hem düşün şimdi diyor. Allame Şami şey diye bir de ağam. Yine bir şuna gailde. Bir de tek ölü indel kabr eşitmeye diye. Hazafon şu an Çünkü ulamaның öyle tavaptırayla ulama dördüncü nöbette sen 20 dakika yaptın Hazafon'un üçüncü nöbet 20 dakika 7 dakika oldu. Mesela Men idafa mademi. Sen idafa başka ne yapıp başlap biliyor. Muhammed ben köpek görüyorum da sema mutan kan hani men tavaptırayla bizim ustadım ulama diyor ben. Allame Şami şanın şey. Ve de edemen sema mutanı tercih ver. Biz ulama diyor ben de tabuda. Ne biz Muhammed Zanahun biz şuna çakoliyak. Kişinin işte bir de bir ibaret okudun, ulema diyumanın kadar, ve şimdi sabit çıkılın ulema diyumanın arasında ihtilaf var. Ulema diyumanın arasında ihtilaf bolmaklık bir mezmun bir zatta şim öğretti. Çünkü bunlardan güçlürek adamlardaki Hazreti Ayşe olsun, Hazreti İbn Ömer olsun, Hazreti Ömer olsun, onlarda şu ihtilaf varmış. Hatta şu canibi ademi semai bizim fukahalımız sırahatın kitaplarına getiriyorlar. Sahibi Fethül Kadir getiriyor, yalnız ibaret okuyup Allame Şami'nin o da şey getiriyor. Bayni vücut yeni bir sema muta gail. Şu ihtilafi ki sahaban arasında almıştık. Hop, eğer ulema diyumunun arasında olsa neymiş kalba? Çünkü itikadi meselede. Ya bir. Hava. Biz varak innege her kim ölü eşitmeye diysek onun Vahabiye sahabesi çıkıyorduk, onun bunu gurrun turuyor. Biz burtu var sahabanı, burtu var tabiine, burtu var fukaha, burtu var mufassirini biz Vahabi diyemin oluyor. Ol bir adamları ki Muhammed ibn Vahab'ın gelmenden evunçak, karnıha evunçak ölü gidiptirler. Şu yankın ademe tasarruful hayata delil okudun. Delil ne gördün? Delil yok şundan mı? İnne bir yankı Muhammed Canahun şimdi bize sabit edip ver. Şunu bize sabit edip ver ki siz bana bize ayttınız ki tasarruf dedin, ölünün sonra sabit dedin. O hem irinden bana bir ibaret okudun. Okuyun ibaretini Darul Ulum Divani kitabından okudun. Füyuzun hakkında, füyuzatın hakkında. Gözde bir sohafçılığın gurrunu bir cüda gurrun. Sohafçılığın gurrunda bir feyz almak diyen bir zat var. Bu feyz almayı şayet yerin yüzünde varaki 1 milyar 200 milyon Müslüman var. Şulardan şayet 100 bin nefer düşünmeyen olsun. Bir kabile fehm beray umumda yaşadılar. Hatta İmam Rabbani rahmetullahi aleyh de İmam Rabbani rahmetullahi aleyh de öyle kitap bir havlama. Hava. Gözde ştada varaki İmam Ruhaniyete meşayihte İmam Rabbani rahmetullahi aleyh şun aytiye rahatçak cildiyekte sefeye مكتوبة شلبانيدا سفيسة هفتيتيا. سده هشتاشيستين شو ناس جديد. نعم ده واستفاز از روحانية أكابر قدس الله تعالى أسرارهم مشروط بشرائطه كهر كثير در إيفاء أن مجالي نيست ديا. بتهم مولانا حكيم أمتنا أيضا كبير. شو پس وارخی نمولی اشتاده استفازان گررنگو با بدون منکرده صافچلığın gurrungi her kimde mümkün miye? Çün bizim marahi bir yana bir gurrungi ki bolmalı isti'anatin hakkında. Nedai gaybın hakkında bir gurrun var yakta. İsti'anat Allah'tan gayrin çağırmaklık necire. Ulema-i keramet isti'anat işburmalıya diye. Yek ya isti'anat gün Hudadan dileyen ya Allah benim falan müşkilim hal et. Bununla hiç kimin davası yok. Ya da geliyen isti'anet bi gayrullah'ın gurruna başlar. İsti'anet bi gayrullah'ın işburmalıya. Ya geliyen atan ya Allah bu hürmeti sahibi kabr. Bu hürmeti falan pir, bu hürmeti falan veli, bu hürmeti falan nebi, enbiya. Benim falan müşkilim hal et. Bunlar vasıta etiyen Allah'tan dileyen. Bir murat, bunun gurrun yok. Ya da çün biz sema muta qail ve indel kabr biz ölü iştiyadiyak geliye Şeyh Bayezid Bestami'nin kabrının yanına. Şeyh Bayezid. Sen
Bir de Allah Teala'dan falan müşkümlü halini dile. Bir de çon galib semamota ve bir şey bayez mesela işleyecek, bunda da müşkül yok. Ama üçüncü kısım şey ki ey bayez bestami sen men falan müşkülüm hal et. Şicre men geri kalıptın. Özünden dilesek buna bir şirk diyor ya. Çon bir gayrullah'ın içine giriyor. İkinci evvel surette çonu sema vadi, sema sabetti. Sema'nın üstü bölen sen Allah'tan dile diyor ettik. Bu etikadımda ters gelmedi. Ona diye hatta var ahi. Ne dedim? Ya haydi surette şirk boluyor dedim. Gün ödün dilesek. Gün ödün dilesek şirk boluyor. Ki ey falan pir menin falan hacetini bitir. Kabrin yakinen görünüyor. Eğer şey diyor ettik. Daştan ettik ki bitiriği ola o şirk on görünüyor yok. Eğer şu adamı var ahi şu men işim bitiriyor diyor ettik. وذا أحمد بن عبد الحادي حنبلي رحمة الله عليه متوافى في حفصة الأشار هجري أتياكي ولو جاء إنسان إلى سرير الميت يدعوه من دون الله ويستغيث به كان هذا شركا محرما بإجماع المسلمين. كما يتياليون؟ إيه؟ كما يتياشون؟ علامة محمد بن أحمد بن عبد الحادي حنبلي. الصارم المنكي دايتيا علامة سبوكين كتاب ده مشل. الصارم المنكي علامة شنو ديا ولو جاء إنسان إلى سرير الميت أجر بر آدم جلسة بر أولينين شاف تختنا شون شاغرت الله دن غيره ويستغيث به شون ما راخي مجد له كان هذا شركا محرما شبر حرام ولا شرك بالتمام إجماع المسلمين حرام ليه إجماع بيان حرام لغنا والله ما تصرفاته دلني يتردم إن بدي ينقي آخرنا شنو إسلياك كي تصرفات بعد زمرك ثابت تي بدي غير فتاوى دار العلوم ديوبند نقيدي دار العلوم ديوبند بدي نقول من وسنة يون دار العلوم بدي غير فيوزاتن بحثن استمداد مراد المخلوق الله غير نشاور مرتين نير دي قلت شيء بدي شنو بالبعض وزاد الثبت أول شيء Acaba şu an senin 25 dakika 60 saniye geçelim. Yan 10 dakika geçelim. Kere olur 4 dakika yarım bedenle yırtarım. Şimdi sen şu an 26 dakika geçelim. Doğruyla ahun sen 20 dakika. Şimdi sen şu an 6 dakika dengişmeye vaktin var. Uçma başına. Ha. Yani istihane envattanna dilemekliği. تصرفون قرنية. يعني بحث تصرفات أولياء حقنا دي. سيدا يتنقل تصرفات حقنا فيزن براخ دار من ديوبنتن برفتاة قيدنا. شو أن بدأ برمأخذ جرك شيء تعانق كي تصرفات با. ولن نتورده شو بدأ برفقتين بالاعتقادك تحتم بدأ بدليل يستنقل قوزه. فيوزات. قبولك يوم أنظر قبولة فيوزاتية باليوم. تصرف إذا قل بالميم. عند القبر سوغلان يعني بالمراقبة جن برزات با. مراقبة يالا فيوزات أريالا. وشون ده حق الإمام رباني أيتيا. يعني ثين وقت ده ما هو كذي ثين منو كيبرين ثاني. شون قبولك يوم بون. بالفيوزات قبولك يا. يعني فيوزات مشروط بشرائط. هركم بشر مياه. فيوزات دي نعمة دي مثلا بعالية فقط راضي خلي شباب أخيبر فيوزات دي إن بر آدم ما راحين بر قول. عجاب واقعنا ده يعني ما باشنا. شنو يعني هذا عجاب بهال كم وقت. أنا أستوى منه خلي. أقول بهال كثير من واقعنا والله كذا. وليا. أول ما. خب. كم يعني؟ أنا وش كمية هواية. خب ندای غایبی داشتن çağırmaklığı delil. Şuna bir ibaret aydeyin men hava. محق التقول في مسألة التوسل علامة زاهد كوثرين كتابي. شيلين؟ صفحتني محق التقول محق التوسل هو محق التقول في مسألة التوسل علامة زاهد الكوثرين بالمقالة هو محق التقول من وقشما عبارة حق محق التوسل معناتها محق التقول بيهود يقولون نعبودك في مسألة التوسل له محق
نابود کننده. Şunla şu ölülerden istianet talep edip olyanlarına Allame Teftazani'den, Şer'i Megasit'ten, ondan sonra zattan Fahrettin Razi'den, Metalab Aliye'de, Seyyid Şerif Curcani'den diye men uzak gurunların etçekte yönü o ölülerden istianet talep edip olyanlarına hevre cahalik gurun ediptir. Hava. Ve bir vakitte sonra da şunun üstüne gurun edip bilyanın bir ibareti ki ştada geliyor. Şu hadiste Osman ibn Huneyfi metreytiye bilyenlerini şol göde açılıyor peygamberin yanına varıyor men hava nabina şu man gyn moliya şafa erkekten vesile çok bol pariya şonla o da dua üretiyor. Adam şun yerine ibaretinden şu mahbutta kavme Allah'ın zat getiriyor. Nidaun lehu fi gıybetihi. Sonra bir muridinde şu hatta aydanlı git 2 rekat namaz okuyor. Sonra da okuyanlar şu ya Muhammed geliyor şun içinde. Sonra nidaun lehu fi gıybetihi deyip istinbat edip aytiya. Allah'ın zat kovseri. İnne men şu 2 hadisi calip şey Ustad Ahmed Han Qurbanpur'un Hakikatul Vesiletinde de getiriptir. Şoları Farsi halatında okuyayım. Avamda bir vaqt okuysa qavdan. Hadis arabiyatini okuyup durmayın. Ashab-ı Mukarram Hazreti Osman ibn Huneyf rivayet şudur. Merdi nabina piş Peygamber Ekrem آمد و گفت به من دعا کن تا خداوند متعال مرا شفا دهد. Şimdi gözler ştada Peygamberin yanına gelip du Peygamberden islap du ha. Yani Huday sen dua et diye. Peygamberin özünden islap du Huday melakı baki. Peygamber Ekrem فرمود اگر بخواهی دعا کنم و اگر صبر کنی بهتر است. آن مرد گفت دعا کن. پیامبر اکرم فرمود وضو بگیر و وضو را خوب کامل بنما و 2 رکعت نماز بخوان و بعد از آن با این دعا کن. خداوندا از تو میخواهم و به تو رو می آورم با وسیله قرار دادن پیامبرت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که پیامبر رحمت است. ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yani şu duanın içinde ya Muhammed dik geliyor ibaresinde Allahümme inni es'aluke ve eteveccehu ileyke binebiyike Muhammedin nebiyyir rahme ya Muhammedu inni eteveccehu bike ila Rabbi fi haceti işte adı şucur evveliye خب تا اینکه خداوند متعال آن نیاز مرا برآورد خداوند sallallahu aleyhi ve sellem diyirmiş değil mi şunda? Peygamber sallallahu aleyhi diyirmiş değil mi? Hop aynen. Yine ölümden sonra bolyanını da Ustad Ahmed Han Qurbanpur da şunu getiriyor. خداوند شفاعت پیامبرت را در مورد من قبول بفرما. پس آن مرد برگشت در حالی که بینا شده بود. توجه فرمایید در حدیث فوق هم وسیله جستن با پیامبر اکرم است و هم ندای غایب. استاد احمد آخون قربانپور اتیه چون آن شخص نابینا از پیش پیامبر رفته آن نماز و دعا را انجام داده است. خب yine ایران استاد احمد آخون قربان سوال طرح ediptir cevap veriyor. Hadisi که نقل مودید در مورد توسل در حیات پیامبر بود. الان که پیامبر اکرم در قید حیات نیست آن حدیث دلالت بر جواز توسل نمی کند. یعنی امواتtan diyecek بولیه. خب جواب بریم ما ابتدا باید دانست همه خطابات شرعی متین که مخصوص به حالتهای معین تخصیص داده نداده باشد و ناسخ حکم آن را تغییر نداده باشد حکم آن خطابات تا قیام قیامت باقی است. به جهت خاتمیت نبی اکرم و عدم وجود مغیر دیگر و به اضافه این خیلی روایات است که توسل به آن بعد از رحلت پیامبر نیز به وسیله آن سرور واقع شده که قبلا هم در تفسیر آیه ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواب رحیم گذشت که یک اعرابی sonra boltturuyor peygamberden sonra یک اعرابی 3 روز بعد از رحلت رسول اکرم آمد و توسل با پیامبر نمود و یا در روایتی آمده ها تا عربیتini getireyim farsisini okuyayım vaktaliya Ravahul Beyhaqi fi delailin nubuvve diptir. خب ایدنن geliyor tercümesi. Şahsi به پیش حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه در زمان خلافتش به جهت نیازی که داشت رفت آمد میکرد ولی حضرت عثمان التفات و توجهی در مورد نیاز او نمیکرد.
آن شخص روزی رفتار حضرت عثمان را به عثمان ابن حنیف شکایت کرد. عثمان ابن حنیف همان صحابی است که حدیث گذشته را روایت کرده است. عثمان ابن حنیف به آن مرد گفت به وضوخانه برو و وضو بگیر و به مسجد رفته نماز بخوان و بعداً بگو خداوندا من از تو مسئلت می‌نمایم و به تو رو می‌آورم با وسیله قرار دادن پیامبرمان محمد صلی الله علیه و سلم که پیامبر رحمت است. ای محمد من به وسیله تو به پروردگار تو رو می آورم تا نیازم برآورده شود. عثمان ابن حنیف به آن شخص گفت سپس احتیاج خود را بگو. آن مرد این دستور را انجام داد. سپس به پیش عثمان ابن عفان رفت. نگهبان دست آن شخص را گرفت و به پیش عثمان ابن عفان برد و حضرت عثمان آن مرد را در پیش خود نشاند و سپس گفت نیازت را بگو و آن مرد حاجتش را گفت. حضرت عثمان نیازش را برآورده نمود و سپس حضرت عثمان به او گفت هر موقع کار داشته باشی به ما یادآوری کن. آن مرد جان آن مرد از پیش حضرت عثمان عفان بیرون آمد. سپس حضرت عثمان ابن حنیف را دید و به او گفت خداوند تو را پاداش خیر دهد. اصلا حضرت عثمان به من توجه نمی‌کرد تا اینکه تو میانجیگری کردی. این دو قاعده او سوتم کردیه دیه اولایتم کردیه و درباره ما سفارشه. عثمان ابن حنیف گفت من به عثمان ابن عفان حرفی در مورد تو نزدم ولی در پیش رسول اکرم که بودم در قید حیات آن موقع مردی نابینا آمد به شکایت از نابینایی کرد و رسول اکرم همان دستور را که من به تو گفتم به آن نابینا فرمود و همه جریان نابینا را به او گفت که در حدیث گذشته آمد. و این التفات حضرت عثمان هم از برکت توسل تو با رسول اکرم است که مورد اجابت حق قرار گرفته است. این وفاتından sonrakini gurmetiye muğlasa. 9 daqiqa ketdim. 29 daqiqa şubat Axun Bəhrki ketdi. 26 daqiqa mədəndə Axun Mərdani ketdi. Şubat 2 daqiqa yarım mədəndə yılda indi ketdiləmə Axun deməm. Bircə gurrun ustada men ilavə gurrun çəkə. Çün men Muhammed Tahan deyil soramda başqa yana getdi. Nidai gaybe delil getirdim ha. Ne delil getirdin? Nidaun lehu gıybeti Allah'ın zat Kevseriye dedim. Bundan da ya Muhammed ba dedi Ustad Ahmed Ahun Qurbanpur dedik de nidai gaybe delilliydi şadi. Delilliydi hava. Ahmed Ahun Qurbanpur ve sen ve men hemmemizdin. Hava. Şu adın adamları şeyler. Hava. Biz eğer hemmemizden fi mezhep özümüzde muqallada mahz. Hava. Biz hiç hayır mujtehidde. Doğru. Öz kelamından hadis okuyup özümüz için ölmetme icazamız yok. Doğru. Şeyler mi? Hava. Biz eğer biraz düşünecek olsak şu Hanefi mezhep hemmesi şu fuqahaların, mufassirlerin, muhaddislerin gözünden şu geçen de şu hadis hemmesi görüttür. Hava. Ama sen men öz közüm qılçaq ol. Yani birce delil getir. Birce delil. Ki şu fuqahayı kiramdan ya ulemayı ilmi kelamdan ki şu hadisi şöyle bilip durup da şundan nedai gayb muradaltırlar. Şun kokot bilmem. İnca men weblağımda yazıptım. İncahul Mace fi Şer'i İbn Bace. Şöyle ki şu şarih hadis şöyle ne mediptir? İncahul. Mutasavvana ibaretini getirmeni. Weblağımda ba. Xo'p, incahul hajan yazan adam. Hava. Bir şerh, bir hadise şerh verdir. Hava. Şol adam nereden getiriptir? Bize delil gerek. Fıktan. Hava. Kutup etiqadiden. Çün bizim meselemiz mesele etiqadi. Hava. Biz eğer varahi karar olsa seni ustadan nereye getirecek olsan, onun hemen git molana gurguç haram diyor ya, doğru diyor ya. Sen kabul edersin mi? Sen ne kabul etmezsin, ben ne kabul etmerim. Bizim bir vece iştirakımla bina mezhebe Hanefi. Doğru. Sen bir de mezhebe Hanefi'den ulemayı ki fuqaha müştikle ve bizim şuruh, bizim okuyan kitaplarımız, fıkıh kitaplarımız yazıptırlar. Sen şolardan bana bir delil getirip ver. Ya akide kitap okuyup da sarahaten aytsın ki ağaç Osman ibn Hanif'in hadisinin üsubünden şuranı da gayb sabit etti arkadaşlar. Tamam. Kokot bilmem şunu. Nerede geliyor? Ha, gururun şöyle koyacak. Ben şuna açık qo'lyan. Sadece gururun da şuna açık qo'lyan. Biz hadis okuyup özümüz için menaj adamız yok. Çünkü biz muqallid emas. Hava. Biz hukm ehtiram zayına. Tamam. Şu tavsiye şu kitabı yazdım. Ben şu kitabı beş okuyup çıktım. Doğru şundan çıktım doğru. Öyle aytmış o gibi. Tavsiye şu kefi niyeden ayıptır. Böyle söyle. Hava. Hayta bir muhaddis şu hadisin nidai gaybi ya Resulullah'ın caizdir. Hava. Geçen delil getir hop inşallah. Şu incahul Mace fi Şer'i İbn Mace. mefhumuna gitmez ne mi deştada? Şöyle men ibareti yadımda da. Mutasavvif weblağımda ba.
Şonu sonra getirip gözleğen. İncan hacan sardı barası vardı. Tamam. Zu Muhammed ya vardı. Teşekkür ederim Moğana. İşteki Muhammed rahmetullahi. Ahirinde geliyen nokta. Nida'un lehu o da şücre ibareti vardır ki nida gaybi de delil oluyor. Ba'd az memat dedik geliyen buraya da. Bir ordu yaptı. Nesai Tirmizi'nin hadisi de. Bize مهذا نوع من كي من فقط ثنا شقدر إجازة بريان من فقط هذا من أون ثارن من كتاب بولي هذا هلامي من فقط شنو تقول يعني سيد ما قبل دليل يتربرين محمد جناحون كي عقيدتي كتاب بولسن فقه كتاب بولسن شهاديسن أثبلن يقولوا من جواب برجك كتم أمش دليل يقولون كي أمن يجمع من هنا في مذهب تن ما دليل غيرك كشهاديس أخي علماء فقهاء أيضا مثلا صراحة وشنن نداء غايب من بعيد مراد الله شن ما كوكب خب sen yakınlanla ölünden men istianet talep edip bilmeyen yani. Şide bir feyzin gurrungi. Ölün ölünden gündüresen şerk boluyor. İstianet diyenine ne olur? O olur. Şi Allah'ım ve hacahum min vakt minki. Vakt minki. Men yo. Sen bana fakat şuna delil okuyup ver. İtikadi kitaptan. Eğer sen hocaya başka yere çıkın ödüm köpecek. Böyle bir ayda. Yo ama eğer men sorağıma cevap verecek olsan icazet verecek. Şeyler mi? Sen bana şunu müşahhas et. Vaktin onu geçirip bana 5 dakika vakit geçtin. Ben sana 5 dakika vakit verecek. Yöne bana beylek şeyler gitme. Bana fakat ve men sana vaktim geçti. Vaktimden ne geçen sana veriyen. O tadı menki edafarak kalır müşkili yok. Bana fakat şuna edip ver. Şu hadis Osman ibn Hanifi ki öyle haber vahid buldu. Ve Allame Keşmiri şunun tevessül sabit buluyor diye. Allame Subki şunun tevessül sabit buluyor diye. Allame Nemdenen Menabi şunun tevessül sabit buluyor diye. Ve Mirqat el-Mafatid Molla Ali Qarida şunun tevessül bin Nebi ala tariq el-khitab diye diptu. Hem tevessül ya, hem de dahi gayip diye. Neden ediyorsun? Şunu biz bilecek oluyor. Allame Zahid Kuseri diyittir. Şeyler. Allame Zahid el-Kuseri deyip. Ve Allame Zahid el-Kuseri Hasan geçen adam. Kâda yang beryamallık adam muhtemelen 40 yıl oldu da geçenler. Şeyler mi? Men aytyan baba, şu ad bizim dinimiz, mezhebimiz, bana sana menin senin Allah'ımız adil kuşedin müstagni, niyazı yok bize. Fuqaha-i kiram hem edin dehme çekmeden çekip dille. Senin şu Hanefi mezhepten, itikadi kitaptan bana delil okuyup ver ki Osman ibn Hanife şuram gözünden geçenlerdir. Hem metnin gözünden geçip değil mi şuram? Doğru. Şu fuqaha-i kiram, muhaddisin, müfessirin, şu Osman ibn Hanife'nin marahi hadisinden ne bir haberdadır şla. Doğru. Şulan haydi biri, şundan nedaya gayb murad oldular. Şuna ayıp bera. Eğer şuna hakkında gurrun geçecek olsan, vaktim sana geçiyen. Yoksa ödüm delil okuyacak sana. Şu aynerden, men ya Muhammed diydim, menzulum ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Şu ad diydim nedaya gayb bolyan bolmayan şey. Ya Resulullah diysen, bolya. Öyle olama şunun hakkında tevcihat yazıptırlar. 3 forum tevcihat yazıptırlar. Şey diydim nedaya gayb ki bolya. Nedaya gayb bolya. Şimdi men o qail bir sem'i olin o öd başına. Yok, etikadın gurrunu. Semin gurrunu da etikadın gurrunu. Eğer sen göz öd eşya diysen, göz günü öd eşya ve men dadam eşyadisen, bela nesbeten müşrik bolya. Nedaya gayb men yani ya Resul ya Muhammed deyip gıybetinde men şu ibaretimde getirdim nedaya gayb bolya. Selam. Hop. Yankı ibarette ya Muhammed şunun gıybetinde deyip aytmayamı muhaddisler. Hop sen şimdi ölçülü muhaddisi muhaddiyanda. Muhaddisler diye muhaddisler. Sen şimdi gıybetinde değil mi? Ecade ver. Ona yang sen mar Zahid el-Kuseri'den okudun. Hop. Ona Zahid el-Kuseri'den okudun. Şu hadisin öğreni ne da? Sen şunu Zahid el-Kuseri'den okudun değil mi? Yok gıybetinde bolup durum bolmanlarım şu. Şol Zahid el-Kuseri'den delil getirdin değil mi? Paraşil şu şey aytın değil mi? İncahul Macide de getirdim. O da delil getiriyor. Mene Ebul Macan delilini görme kadra. Arabin gurrunu ne? Men sana şunu düşündürecek olyan. Sen şu hadis vefatından sonra ya Muhammed tanıştıktan sonra sen iştada bir hadis okudun. Öz istema şahsiyet aytyan. Ahmed Ahun Qurbanpur öz istema şahsiyet aytdı. Ne Ahmed Ahun'un kitabının götünde delili var? Sen falan kitaptan aldım deyip. Ne sen marahi falan kitaptan aldın. Koyakı direkt nereye getirmiş oldun? Ahmed Ahun Qurbanpur'un şu yalan mezhebinin ahirine falan kitap etikadiden falan fıkhının alın koyakı yerine nilettir. Şunu düşünün daha değil, mutabıka mezhebi ehlaftan sabit etber. Sen şunu delil tuttun da. Yani sen şu etikadda Ahmed Ahun falan din. Ve sizin o tevcih şahsiyiniz şey. Şunu var hiçbir muhaddisi aytmaptır şunu, hiçbir fakihi aytmaptır şunu, hiçbir mutekellimi aytmaptır şunu. Men diyen, yine bir ayetayım, tekrar edeyim. Men ya Muhammed, ya Resulullah diydim, şu nedayı gayip bollum bolmadı mı? Hop, şey, gözde, men bir soru ettim, öz vaktimden geçtim tamam.
Men dedim sen Osman ibn Hanif'in bir hadisini okudun. Tamam. Sen işini şeyten öz düşünün dadığını haydi bir fakih düşünüptür. Şunu bana edip ver. Başka gidip var mı da? Bolly. Pes onda ne? Haydi bir fakih. Böyle değerde. Şundan Osman ibn Hanif'in hadisini okuyup da Öyle. şun götüne adam olsun. Şu hadisten sabit bolya ki daştan ya peygamberi oğlayan ashabı peygamber çağırmak bolya deyip haydi bir deyip şunu bana edip ver. Şunu okuyun. Hadi sana Allah'ım. Indi 5 daqiqa manga geçiyemiye. Azahın bolun penge. Men asay gurring var mı? Men iki defa sonra durdum. Yok. Bahar abi. Men şu moğa ben kim kesiydim bana. Müşkili yok. O vaktin gurringi yok. Yani fakat meşine çok koyan men ahulun bir sonra gittim. Son kulası ne sebep çıktı? Şu an 34 dakika var mı? Ne 5 dakika var da yani son gitten 5 dakika oturacağım. Men fakat sonra geçtim benden. Sorun cevabını alıp bilmedim. Enne yani şu 5 dakika içinde senin yine mutalabam şey. Sen soğanında mahfuz mu? Şuna men bana cevap ver. Eve gidecek şuna cevap vermedin. Tamam. هذا جواب من الوجه شيء عندنا تفسير عن معادلة في الحياة وبعدنا مع الفقيه. Men ibaret fakih getirdin tasarruf yok deyip. Sen mağaraki tasarruf bağ dedin, ibaret fakih bana getirmedin. Bir tasarruf amvatın hakkında bana ibaret fakih gerek bana vermeli. Nidaya gaybın hakkında ibaret tasarruf nidaya gaybın hakkında bana ibaret fakih ya ilmi kelam mutekelliminden ilmi kelam akideti bana dile getirmeli. Hiç kimde getirmeden onu şu an. مثلا من اول تاع بلادنا اللي كلمه مفصله Tamam. شلون من بلاد تروح شويه في النتوريان Tamam. يمنعون تاخير يعني علم غيبيني علم الذاتي علم اتهايد الترديد Tamam. من تاع شلون دا ايتم كان اگر علم غيبي شو كان تقسيم الدنيا موضع كان اگر bir kitabın hasilinden getir ki bizim ulema-i muhakkakımız geldiğinde ilm gaybi zati etaid taksid molla tafsir kitabının adeti şu adı gösterme. Şu şuna sen medyanın tagazat. Bir de yine bir tagazamı var da şu gurring merenne sen durbine karşı bakıyor. Men sana bak gurring mertun. Sen bana bak gurring mer. Men senin kulak tutuna. Sen malaki merdimi gurring mer yanda. Merdim öyle kulak asar. Sen bana bak gurring mer. Men sana bak gurring mer. Hava. Ha. Ahmet Merdani vaktim oturdu. Men vaktim oturana vakt geçti. Hava. 5 dakika 40 saniye. Acaba sen 6 dakika bedene kitleme var. Bir ders saat olacak Takip edelim. Sen gözlecek olsan hacakın gözle. Aytsak mı? He? Ya bu havlu aytsın o müsaade. Bolya, o da bolya. Bolya. Ben o durbini kaç eden fiilen. Şimdi mesela açıklaştı. Sağda akide kitapta gelir mi odan? Hava bizim ulemaların ilmi gaybi zati ethali taksim edemem. O başka hadisatları girmeden bir hadis beydiye, o hadis beydiye ben hadis beden ilahi feles karama. Hava. من مجتهد تامن. Hava. من هنالي مدام خاك بعدي. Hava. من هنالي مدام المحقق قولنا بالفقيه كتابتن عقيدة دي كتابتن كتر هوا بدنا بقالنا علم غيبين علم غيب الذاتي اتعايد تقسيم لهم. Men şu at diysem amanullah. Men şu at Peygamber bana şahit diysem. Şu asar. Hava. Hava. Men halime şu at bizi gördü diysem, şahit diysem. Xuday da şuna bildiriyor diysem muridi bam yok mu? Xuday şuna bildiriyor diye. Hava. Doğru. Doğru de. Doğru. Deli sen şu aytken dağdığına ne mi de? Nereden söyle? Ağlama. Sen ne diyorsun? Sen evunçak. Şu at doğru de. Sen benden sorama. Men şu etikadım ma di, şuna delilim şey diyor. Sana om cevap verme, o cevap veriyor sana. Sen şey di, men Xuday. Tamam. Fatavayı da zatiye. Tamam. İnne dur. Ben delilim ayda tamam. Hava. Bravo. Sepet sisler sepet sisler. Hava. Şu an ne getiriyor? Hava. Eğer hele oturttur öldürü nikah ettim. Kim şahit? Xuda ve Resulü Xuda'ya şahit ettim. Tamam. Şu ne yapıyor? Şuradan dinle soruyor. Tamam. Önemli değil. Şu Resulü hazır nazır dedi. Otenin de eğer ayetler var değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Vali. Mecmu-i Resaili İbn Abidin. Şu at vakti çok mu? Ha bollu. Bollu işgal yok. Mecmu-i Resaili İbn Abidin Celd-i Sani Safi Sise Riyaz'de. Çıkı getir. Çatay. Riyaz'de Celd-i Sani. Hava. وذكر في جامع الفصولين مسألة بالفارسية حاصلها فيما لو تزوجها بلا شهود. Yani şu ibareti kitabı belki fukahalar ihtiyaç. Mesela getiriyor. İyiden ben Farsi tercüme edelim okuyayım. Der Cami'ül Fusulin meseleyi Farsi. İbn Abidin. Şu atın Resale'ne vardı okuyan. Taptın mı? Celde dolu ya.
Cildi dovom safhi 311. Men şu internetten alanımdan şoň radını şecer geliyor. Sen ibareti Bila şuhut mura şayet geldin. Hem bila şuhut mur Reddul Muhtarda da geliyor şu. Şuna menleş ibareti İbn Abidin özür on tekfir etmiyor şoň üstünde. İbn Abidin Reddul Muhtarda da getiriyor. Amanullah. Bila şuhut gelir Reddul Muhtarda da. Geldi mi? Ha. Ini Camul muqawza qulağa taylauncha. Tada naql qowl etiye. Camul Fusulin diyen kitapta mesele Farsi zikr şude ki میگوید اگر کسی بدون شاهدان اقدام به ازدواج کنه و بگوید شاهدان ما خدا و رسول خدا و یا فرشته است گوینده این قول کافر می شود. این Camul Fusul اون چه بحث برای ایدواها زیرا او به علم غیب رسول یا فرشته اعتقاد دارد و اما در این مسئله اشکالی پیش خواهد آمد زیرا حضرت رسول صلی الله علیه و سلم از غیبیات خبر میداد و همچنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و دیگران از پیشینیان از غیب خبر دادند و در پاسخ این اشکال میگوید اشکالی که ادب تو شو kitapta Camul Fusul'e ne varmış? Hava. Şimdi şunu badiptir da. Camul Fusul'in oya cevap veriyor diye. Bir de şunu kavul. İmkan ve yedim kavul. Sen Arabisini okuyor da bize. İbareti Farsi var mı söyletse ya Arabi mi kullanır? Arab men Farsi yok. Farsi'de var mı? Onku Arabi, kollan Arabi var ya. Farsi'sini getirmiyor hiç. Evet. Mecmu-i Risale İbn Abidin özre Farsi getirmiyor. Mecmu-i Risale'de var. Hava var. Sonra da özebiliyorlar bu tapmadan. Hop, idindan o cevap veriyor. Gaybiyattan haber vereni var ki Camul Fusulin. Ve der pasar in eşkalmi imkanı tevfik ve cem mesele hast. İnni imkanı tevfik var diye. Ne mi dedi? Bazıları kafir diyor ki sen yankıbedeki fakihlerden ayttın şeyler mi? İnni bir diye bir onştureyli onu. Ola kafir diyor ki. İnni ne onştureyli? Şonunu bir hesap özayını taklacak bolya on aydan da. Beyin şey ve ki nefye ilmi gaybi ki kufriyast, ilmi istiglalist. Ben tercüme edelim şey. يمكن التوفيق بأن المنفية هو العلم بالاستغلال لا العلم بالإعلام diye. Ne ilmi gaybi ki bir ilamı Xudavendist. Xuday bildiriyor diye da. Xuday bildiriyor etiqat bilen diyen mi olsa diye. Fakişi İbn Abidin. Peygamberin akınna ha. Allah şamışlar. Üstadı ne mi dedi şey? Gaybi tur marifet. Biliyor diyor. Xuday Teala hava bildiriyor. Ne forum bildir. İnni öyle müşahede etmeye diyecek bolyanlar teşekkür. Müşahede ettiğinin üstünde de ben getireyim. Fakih Allame Molla Ali Kari. Bila diye Xuday bildiriyor. Sen yan men Xuday bildiriyor diyemde ne mi dedim? Ne şu vakit? يعلمون كلام Bol. Tamam. Tamam. Doğru. İnni İbn Abidin ne mi dedi? Şunu kabul etti. İbn Abidin'in gurrun bilyan nazırah zaten. Tamam. İbn Abidin fakile la yakfuru diptir şeyler. Eun çaka qilen gurrungi. Hava. Qile yani işare bir şey ki kol katı zayıf kol. Evvel yakfuru diptir. Hava yakfuru eun çak diptir qile başında yok. Yani muftabihi şu yakfuru. إما ثمرته فقيل لا يكفر الله مش عامين عبارة شيء. إذن لأن الأنبياء يعرفون بعض الغيب يعلمون بعض الغيب تيم أبتر يعرفون بعض الغيب تبتر علم غيب بلن معرفة غيب فرقت يهاجاهم شنو يعمل بيبر يعرفون هذا الغيب وهذا وراخي يعلمون غيب تيم أبتر بس معرفة علم غيب بلن مراخي علم معرفة غيب بلن علم غيب أنا فرق با معرفة علم غيب أمودي ليكي پیغمبر بعضی از علوم غیبیه و مشتک به زمان پیغمبر وحی وسیله ولن یا کشف وسیله ولن یا هر آدم وسیله الهام بدن شو مشخص ولی مشتک اون معرفت الغیب پیغمبر شون تنیه هاش علم غیب نشان آشکار ولی اما علم غیب گرون یکفرون خب این قول زید گفت دا این از علامه شامی شنایدیه ولا يجوز فقيره دي تبدا Ne çıra vallahi. Altı da vallahi. Hop. Altı. Bir lezzetli. Bir ve öne kepla. Öne vangda. Tada şun ibaret. Şun qilan ayt hayo. Şu ibaret qire veren geriye. Şu tarif jasmani godan qasam molla. Ne mol? Qile geldi diye şu tarif. Bir qile la yakfur. Yani asıl mevzu ne ama yakfur. Nazire dedi imkanı tevfik var diyor. İki doğru ki imkanı tevfik diyor. Sen aytyanın Rasal İbn Abidin ki. Tamam. Sen bir adbettin adresini. Biz sana ibaret okuyorduk. Reddül Muhtar'ın öğrendin. Hop. Reddül Muhtar'la ne mi dedi? Reddül Muhtar dedi fakat qile dedi. Qile yani fakile. Tamam. Zayıf korşi.
la yekfuru diýipdir ya bir ewnçak yekfuru diýdi. Hawa. İzinden qiyre bilen la yekfuru diýdi. Ýa-ni işare bi jamal fusulyn etdi. Şeýlemi? O ham izinden ya'rifunal enbiya ba'dal gayb diýdi. Ya'rifun diýdi, ya'lamun nimedi. Ma'rifat bilen ilmi gayb, ma'rifat gayb bilen ilmi gayb arasında fark bar. Hop. Şunu bildirecek ol aytdyk. O burada Abba Muhammed abi. Temel ayetken ibaretini kaç kişi kitapçı alıp gelelim onu. Hawa. Oşa kitabı üstadı şu fiillerine var hem ki gözünü çıktır. Düşün sabit eder falan. Üstadının ulamalar yaptı da şunu tefrik ettirdi. Ama üstadı fiil var ettir. Kaldı hemen yakforu. Aran topyap haklıca koptur. Eğer teşe kitabın ibaretini getirip de o zaman tensin Yo. onunla burada. Ondan daşgarı gurrun şey. Ha. Göze. Ha, yine de yankı qiyilliyenin mene nirde diyenin onu anlamadım. Raddul Muhtar'da Raddul var. Muhtar ve de Raddul Muhtar'da yine bir ibaret geliyor. Furu qala zawwijni ibnatik. Şu cüre. Hadi. Furu qala zawwijni ibnatik şu unvanının eteğine geliyor. Yankı meselede. Qile yakfuru şeyler mi? Kavlu qile yakfuru diydin ben şurada. لأنه هوا Qile sen geldim, qile sen nerede? qile yakfuru şeyler. Hava. Şu yakfurunu besep hala mana ihtiyaç şeyler. Yo, şu Evet. işare qile bilen işare bir şey kişi zayıf kol. Hop, ne bu? Yani warahi qile sigayı temriz yara. Ne mani zayıf oluyor? Şu yankı şu fetvani. Ne mesela? Yo, yakfuru diyelim zayıf oluyor mu? Yo, ve qile la yakfuru. Bir zayıf kol laba ki la yakfuru diptir ilmi gayb bilen adama. Bir muğ bir ettai ilmi gayb etse şu kafir bolmayan bir zayıf kol var. Qile la yakfuru de, qile yakfuru tada. Ne men gurun okuyor şu ibaret nereden okuyor ben bir göreyim. Furu qala zawwijni ibnati ala anna amriha bi yadik badır. Şu ibaret. الجزء السادس كتاب تنقيا غزاهم مكتبه شامل ذات قولتهم وذا Şamil baratı. وذا قيل يكفروا يمكن مثلا ناضيه هاي كتاب تنقيا غزاهم شيء رد المختار رد المختار نعم. لأنه اعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عالم الغيب قال إني şöyle itikat getiriyor alimul gayb deyip diye. Onun izinden ayta. Qala fi Tatarxaniye'den ne getiriyor? Bunun da tecvizini. Ve fil hücce. O da hüccete deyiptir. Zükre fil multakit. Multakitte de var deyiptir. Ne mi? Ennehu la yekfuru. Fil hüccet ya da. Fil hüccet ya da. Zükre fil multakit ya. Ennehu la yek kafir olmaz. Li'ennel eşya'e tu'radu ala ruhun nebi. Peygamber ruhaniyet eşyalar erzib oluyor deyipti. Hava? Li'ennel eşya tu'radu ala ruhun nebi. Yani sabah tabiyeti şu an erzib oluyor. Ruhaniyetine dedi. Ruhun da ruhaniyeti o ve yatanı cesedi mübareki bilen yatı şeyler. Ruhun gurunun işte ağzar. Ne mi o? He? Koçtan zonta göreyim. İşte şeyle şöyle kafir olmaz dikerli. Ne sadece gurun koyar. Hava? Hava? Ennehu la yekfur. Hava? Hatfa şunu ay şunu diyor. Kofur mu ya kofur değil mi? Hava? Hocam fiil yekfur. Hava? Şunun hamana her şeyle göstergenin var mı ulema değil mi? Hava? Bolu da. Li'ennel eşya tuğrada ala ruhun nebi. İzin ne diye? Yansın. Erzamalın gurrunda. Ve ennel rusule ya'rifune ba'del gayb. Hava? Bazen Allah Teala bildiriyor. Hava? Ama istada ve de ben şey diye bayit makamı. Ben şey diye bayit makamı. Her kim her yerde aga meşfat hikayetçi. Hava? Ben falan diyecek. Ben peygamberleri Allah Teala yitiriyor. Hava? İbadet Raddul Muhtar tu ba'del gayb. Bazen Allah Teala yitiriyor ihtiram alıyor. Hava? Ama istada kullu ümmet Müslüman götte şeyi bayit makamı. Osman etkal etmek bir bağdayın da bu kula geliyor. Yani بدأت بدهم هم حالة مر. Hava? استاذ في عمر السلامة أرز حال ولدي مثل بعض الغيب بعد بهم يتناقض من زمان مليا أرز ولدي. تنيا كل أطلم استاذ. Ne mi kulaktun? Yani tنيا yani. Men şun kafir bolmayanını aytdım hazır. Bundan kulallayan diyemem ki. Öyle? Şu gurundan mesela mutlak aytiya iki nefer diye aytiya Camul Fusuliyine getirmedi mi? Mutlak iki nefer gurunga denne diye bizim şahidime diyor. Mutlak gurun şey. Her hasan aytdım. Falan mı aytdım demedi ki. Falan mı deyiptirle demedi ki. Mutlak aytsa diye. Şuna da kafir olmaz dikepler diye. Kafir boleye bolmayan onu vuruyor. Tamam. Yani kıyla ve bir kafir değil bir kafir değil. Hacahum bir soru.
Hava. Şu an sen şimdi edecek olan ki eğer bir iddiayı ilme gayb etse Hava. kafir olmaya. Peygamber alem ol gayb deyip aytsa kafir olmaya öyle mi? Hava. şimdi Day bildiriyor diysen hiç işgal yok. Sabit edecek olan sen şimdi. Hava. Yani kafir olmayanı sabit edecek olan. Hava. İşte da o hem senin aytyanına hiçbir nasıl yok da sen bana şunu sabit edip ver. Aga falan kitapta falan kitabı etikadida falan fıkta geliptir ki var ahi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ilme gayb ba. Ha. Şu ettiğin nereden sabit? Ne mi dikti? Day bildiriyor diyene bolmuyor. Şuna çok koy şuna çok koy Hava. şuna çok koy şu tada gelip du sen bir iki tane ibaret okun tatarxaniye dedin. Hava. Men sana şu 10 tane ibaret okuyun. Ha. مولا القارية وذكر الحنفية يعني مطلقة تصريحا بالتكفير باعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيبة هركم بيغمر غيب بليجي صراحة hani في دي قلت كافر adam şadi. Ha. Şimdi bir daha bir taksim etmedi mi? Şu Can mecmu Resulullah taksim etmedi mi? Şun tevfik vermeden şu fukahalar dedim tevfik kabul. vermedi. En bir adam müstakil bilmenişin iste. Şu caiz mi? Ne men bilmeni? Şu bir adam diye yüzünden gelir. Hay merdani. Xo'p, bir adam endi senin bahsi mustaqillarni chiq bilan g'ayri mustaqillarni chiq ko'ryapman. Emma shu vaqt men o'qigan iboratlarning ichida bahsi mustaqil va g'ayri mustaqil yo'q, mutlaq edibdir. Hava. Şeylemi? Diye böyle Cemal Fusuli ne meniydi? Şolar tevfik bereliydi. Olar menzurliydi, istiglallar diyeliydi. Yoksa o bişare o fakihlere ne mi diyecek? Bu bilen tevoşturacak mı? Oham, birce görürün mü? Şunu uçturul otuyor ola. Voşturacak ki. Tevfik verecek. Oham eğer bir adam şadaki var iki gol oldu şu an sen aşınmalı. Tevfik verdin sen. La yakfuru da var, küfür de var. La yakfuru diysek de en bir ilme gayb peygambere sabit etse halal oluyor mu? Ne mi halal oluyor? Şu etikat doğru oluyor mu? İnime görün ne değil. Ya, şecere bir mesele. Görüp du diysen diyandan. Şecere bir mesele oldu. Şun üstünde ulema fetvayı küfür sadet edipti. Doğru. Hop. Şecere yerde şu adam ulemalar şuna küfür deyipti. Hava. O küfür de o hamırdat. Şeylemi? Btada bir kavlu zayıf da ba. Küfür mutlak kabul etiyor mu? Bir havlugma. Küfür diyen mutlak kabul ediyor. Bir havlugma da men ayıp birine. Şu küfür deyipti. Bu kaptırını bir kafir bolmaya deyipti. Şeylemi? Şu pes belli oluyor şu etikadi mesele. Hava. Şecere etikat hevara nacaiz birdat. Şeylemi? Taş şu muttefak değil mi? O hem sen işte şeyle şu nacaiz bolup duran suratına sen yine gelip ay kafir bolan nokta ilmi gayb padisen bolya disen nazara bolar. Ağzı qezalı ver men keplayınını boldu mu? Hop keple. Sen öyle kafir diyen. Bu kafir diyen onşmayan halatda köketiyen. Men o kafir diyenle bir istiglal menzur bilen diyenler diyen. Bir de bunu kabul etti ha. Bir istiglal, bir elamillah yoksa bir de bir hesap kafir diyemeler oluyor. Sen şu halatten ikin onuşturman halatında kepliyem. Mesela alim ol gayb. Şimdi şeyle düşündüm. Hiç hoş geliyor. Ne var? İlmi gayb. Allah Teala şundan munferit. Başım oradaydı. Bol. Hop göze hacakın bir havlu. Bir yalın çarşırdığını görürüne. Bizim görürüne men iki bana iki doğru geçti. Bir sonra gittim, delil istedim, delil gelmedi. Yine şu an üçüncü kaytar şu an sonra yaptım. Onu binendeli de kazavet eder. Hocam? Onun işim yok. Delilin ait, tamam. Binendeli kazavet eder ya etmez, onun işim yok. Başka mesele geçti gidiyor. Tamam. Şu an birce görürün maçtada Osman ibn Hanif'in hadisini okuydu. Bir şey Muhammed Çalak'ın soracak. Sen şimdi Osman ibn Hanif'in hadisini okudun. Haythi bir fakih, haythi bir mutekellim, ilmi agide, mahar adam. Şun hakkında şahadiysen nedaya gayb alıptır, tasarruf amvat caiz divaydıptır. Şun hayth kim aydıptır? Şu an bize şu üçüncü kere soraptır onun. Şu an şimdi Muhammed Çalak'ın bana cevap vermedi. Yine cevap alsa ben şu an kesecek kefimi. Senin cevabını kesecek. Delil hocam. Bir de var ahi ölümden sonra tasarruf amvat var. Bir feyzin gurrunu vadi. Feyzin gurrunu indel kabr meşrut beşerayet divaydık. O da bazı adamları öldürür murid meratibi sulukte ediptirler. Derzire nazarı pir murşidi kamilmiştik. Onlara kuburdan feyz almana bir guncayişi var. Umum adamlara yok ol. Çün meşrutun bir şerayet deyip de İmam Rabbani. Şeyler mi? Mağda tasarruf ba'del mut delilin var mı hocam? Ya geçikçek ol yani.
Eğer var tasarruf öğrenip durmayla çok koyayım kayıta karşı. Men delil yine bu ay değil mi? Bir havlukma. Ha aydı. Men vakt zaten. Vakt men hadi men ketaptın. Vakt men ki. Ha vakt. İşgali yok ki. Gidip tu men gidip tu. Benim müşkilimiz yok ki. Ya bir de var aysan idare etmedin tutacak adam yok. Senin tutacak adam yok idare etmedin. Şeyler aramışından bari yak ev. Bir Osman ibn Hanif rahmetullah radıyallahu teala anhu'nun hadisinden evunçaga şibir habara vahid ödi. Habara vahid hadis Tirmizi'de geliptir, İbn Majah'da geliptir, bir neçe kitapta geliptir. Habara vahid. Habara vahidden aslan etiqad sabit bolmaya. Şundan nida gayib sabit bolmaya. Sabit bolmayanlar näme? Hiçbir şu fuqahaların gözünden hadis geçiptir. Mufassirinin gözünden hadis geçiptir. Muhaddisinin gözünden hadis geçiptir. Hiç kim hadisten nidaya gayib Murat almaptırlar. Hem kişiye her bir şuruhat gözüyak. Şunun hakkında var ahi näme diýip ýalar? Fakat tebessül istişfa diýip ýalar. Mesela gözde şu Osman hadisi hakkında Molla Ali Qari rahmetullahi aleyhi Merqat'ta Meşkat'ın şerhinde قوله إني أتوجه إليك فيه معنى قول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن البقرة سأل الله أولا بطريق الخطاب ثم توسل بالنبي على طريقة الخطاب اللهم مولا علي خير رحمة الله عليه توسل بالنبي على طريقة الخطاب نداء غير الله نقول يوق توسل نقول ديا بيبر اللهم منابي اللهم سبق ديا شفاعة وتوسل بين سنن بوليا ديا لما سأل الله أولا أن يأذن لمي أن يشفع له شفاعة الثانية شفاعة نقول يوق بدن هيك أي پیغمبر الله أنا ما شفاعت ببر اتفاقي مثلا مو حق نقول إنه مديوق أولاك توارى أخي سبوكي رحمة الله وياه ويحسن التوسل والتشفع بالنبي إلى ربه ين تشفع بلن توسل نقول إنه بس كذا قاعد نقول إنه ده شيء من ثاني شواتن باوجودني كدليل ترمي من بينه ما ده دليل ترمي كثير بينه إما باين وجود إنه من دليل ترتون كباش لا توسل نقول إنه شيء نداء غايب نقول إنه ده نداء غايب أذا وارى أخي شنو دليل باوه فقادن ولا ما علم كلام دن من قلاص ما انتيار إذا أخذت من درجة كولينا سلامي شروع حديث شدي واتيا هي شو المحدث فقيه شنن نداء غايب شن مبتر وجواز نداء غايب استدلال مبتر هركم دليل واحد يقترن بالقلاص مشكلة اليوم شروع أحاديث علماء كرام دن فقط وفقط شنن جواز استشفاء وتوسل صحابة بوليار اللهم كشمير شنن توسل صحابة بوليار دي واتيا فيز الباري دقريا فثبت منه التوسل القولي أيضا وحينئذ إنكار الحافظ ابن تيمية تطاولا حتى اشتد حافظ ابن تيمية أنك وراخيشن قبولت منه تبسلي ونرزدتو وينواش يقولون شنواش شبر خبر واحد بتقدر أيضا كشتك خبر واحد اعتقادي مسألة ده أصلا دليل تسبول مياه من وراخي يملغ الشرفة توسل ثابت بوليك بتشونغ قائل شفاعة ثابت بوليك بتشونغ قائل إما من النداء غاية بهيش بالدليل يوق هيش بالفقيه دي مبتر هيش علم كلام علماء دي مبتر هيش مفسر دي مبتر هيش محدث دي مبتر وذا اللهم شامين قضيان تترخاني لكن أصدر بآخر ده قلت هذيك بيان برقرن قذا بياني دادن قرني مول يعني توسلن قرني عثمان شنو قايتاب دورمالي قرن مرجع كلهم بر تصرف بعد الموت قرني علمنا ثم ورد وراخي تصرف بامي بصراحه دليل لو قيتك كي تصرف وراخي بعد زمك دور داديك هركم الله دن غيري امور تصرف داديك بصاحب هرا شو كافر دي بايزبتر اگر شن خلافنا سن دليل باوث بالقراءات ما انتيار سن شجره بالدليل ما قتربر كتصرف فقهاء الكرام دي مثلا تصرف ولن ورد ميتة پیغمبرا انبياء صحابتين بسر اسريه بردن عبارتين بالقراءه اما شو عبارة من كيل يارم من ما ببلاد مناظرتهم شو دليل كيل يارم وش ما قتلت مدن شو قتلت منهم وقت من كيبلا بالمحاضره كيف جقتهم انه وذا يا مش خادن علامه شامي ينقي قرن ينقي تاتر خان عبارتين ترياده تاتر خان عبارتين تريا لا يكفر دي ثم رسائلنا قلبات توفيق اخيدن سلامي عرض وفق بردن شن اخرقي شن اصحاب ترجيح دائما علامه شامي استاذنا مديه والله نقي وذا اسم بعض الاشياء كي تسريحي بعض الاشياء استاذ ولا بعض اشياء تسريحي دي خب نسب كي هم اسيان كده ان اخر علامه شامي نامديه باش خير ديتيا قلت رد المختار وحاصله دي رد المختار رد المختار جلد سي صفحه 410 تبع مصر ديتيا رد المختار جلد سي صفحه 410 تبع مصر ديتيا قلت وحاصله ان دعوى علم الغيب معارضه لنص القران فيكفر كيف قوي سامي شدي وقت إذا ما هنوقشه وذا قلت وحاصله أن دعوى علم الغيب معارض لنص القرآن فيكفر بها إلا إذا أسند ذلك صريحا أو دلالة إلى سبب من الله تعالى
كي يوق وحي دادي او الهام كي فقط علماء اولياء اولياء ثم ما ولميا سن وليده من وليده قل مردم كي جيت بقول وليده ايش خدم بدر الهام وليدتك كذب برضات بوليا بيبر بس نعم وليا صريح ولي صريح وثر دلاله صراحه مثلا سبب من الله تعالى كوحي كمنقطع ولا بيغمر ولا قلتش وحي او الهام كم وليا وليا شوات بدين جامعه مثلا ناس درست وليوا كوكو تبر معه ولي بس بليه ولي اگر اتاعت ولي ثابت بولتا كرامات حق شنو صادر وثا شنو ولي ثابت بوليا شلون ما ولي والزق بولتا كرامات ولا شيء لا عموما شيء لا مطلقا عموما شيء لا ولي خالص كرامات بولمية تكريم الله تعالى بالخرق عادة شنو بريا شيء لا مش لا شوات ترك مثلا قلنا 2 مليون مسلمان ما 2 مليون نشاد كل نفر وارخي ولي والمثل باش نفر اذا هو ولي اون نفر اذا هو ولي والمثل شيء لا مش لا وهم ما راخي شنو تقول يا شتا دوار اخي يعني ايتان نقول ماشي الى اماره عادي يجعل الله تعالى وذا كوحي او الهام وكذا لو اسند الى اماره عاديه يشجر بالعادي علامه الاشاره اني شتادن راحتك صريح قول وحاصله دون اقيد ترجمه شري حاصله اقيد ترجمه تم يعني قلت ايتان من وحاصله شجر بحث علم غيب قرن حاصلي أن دعوة الغيب غيب ادعت ملك معارضة غيب ادعت ملك علم غيب بعدي ملك يا وراخي بيامر علم غيب بعدي ملك ادعت بدأ شيء لامي يا فلان بيرو فلان مريد علم غيب بعدي ادعت ملك شنو مديه معارضة لنص القرآن نص القرآن من الشريعة معارضة يعني النص لا يعلم من في السماوات خب امان الله اذن اوقيدن جملان تقولن هو تقولش جملان وذا براي تقولين قرآن اي تقولين اون تقولين قرآن صراحة ايتيا اي پیغمبر سين ايتيا من علم خب تقولي عبارة هر بات تقول في ان يقول اصلا بريء خب إلا إذا أسند ذلك ما قلين كي شد عواي المغيب ثيثا شجر بالسريح يا دلالة شجر بالسببتن يا الله تعالى دن يعني شو سبب الله تعالى طرفنا نيويستا أغاش الله تعالى طرفنا بانش غيب معلوم ولي المغيب الله بالدرية الله يو الله طرفنا المغيب ما شغيب مسألة ما معلوم بولي دي بايسا شلامي وحي يانق كشوات شواهي منقطع شوي وحي پیغمبر خاتم الانبياء دي پیغمبر هون وحي منقطع ولي او الهام يا الهام الهام هر بركشاول ميا تشوفون من تشوفون المعلم والنميدانا ما راخيت كانشي هركم الهام الميا الهام بولزق بولها الالهام ده موافقه با موازين شرعي بالمري همين جري فلان من الهام ولا شدين مقابله قبول له كلامي شنو تقول يا باش شنو نعمل ترجمه دين تمام ولي بعض ظاهر كي مزت يعني هيك قاضي خان عبارتنا ما بتر اشكال يوق اخذ لك ذاك لا اشكال يا قاضي خان عبارتنا ما بتر در کل 90 مدت بول کن 5 دقیقه آخون مردانی که بده پر 5 دقیقه هنگ بدم این میگه موقع فرنده شون تغییر دیگه واسه اینا عرض نو شده آویش وای نیست اشکال شو تعلم میشه دیگه دکتر خب اینو گذاشت من بر عبارت خویجا فتاوای قاضی خانن تزاخون سریحا قتیا رجل تزوج امرأة بغير شهود بر آدم ازدواجت يا بردنانه بلن بدون شاهد فقال الرجل اركق آدم اتيا للمرأة دناناغا خدای را و پیغمبر را گواه کردیم خدای پیغمبر کی من گواه تکیه قاضی خان فتاوای قاضی خان جلد 4 صفحه 883 تبع نور کشور خب شاید نمیدیه قالوا يكون كفرا شو كفر وليديه لأنه اعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب آدم اعتقادته كي نعم پیامبر صلى الله عليه وسلم المغيب ليه وإذن هم الله غازي خانتيه
وهو Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ma kana ya'lamul gaybe hina kana fil ahya. Vakti ki dirlen arasında ilmi gayb bilmiyordu diye. فكيف بعد الموت دير ölünün sonra necir bilmeli? فقيه ibaret şey فتاوى قاضي خان بصورة حاشية فتاوى هندية şu فتاوى هندية تقريبا 6 cilt bizim kitap Türkmenlerin elinde başı şu haşiyetinde evvelki yarısının haşiyetinde Fetavai Gazi Khan ikinci yarısının haşiyetinde Fetavai Bazaziye var. Şu berhameş hindiye şal. Şu neşi Fetavai Gazi Khan şey rivayetiye. Vakti diye dir qadiye ilmi gayb bilmemiştik diye ölünün o naziri biliyor diye. Fetavai Gazi Khan şey. Yeni men tagazat yani yeni men tagazat yani ben bu neticeli inecek oluyor yani Allah Teala şahit Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem من yüreğimde şu kas pavası ki men seni şikast vereyim sen yürüsü kayn sen biyavrayın Allah'a kasam bicreyiş bir maksadımız yok. Biz fakat şimdi şu maksadımız var ki bir hak vazih olsun. Portor adamla avara. Şu avara gidin çıktılar. Şeyler mi? Şundan şu maksat var. İnne yine men evrala vaytiyan. İnne yank Osman Mehnif'in kefa gurrun belli valli. Sen bana delil okuyup bilmedin yine ayttım. Sonra dedin ölünün sonra da ölen adamla dedin tasarrufu var dedin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölünün sonra tasarrufu yokmuştuk. Yok zaten delil gerek ya Muhammed Canahun. Bar diyen adam delil getirmeli. Yok diyen delil getirmeli. İnne sen enbiya-i kiram, evliya-i azam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hususen şahsı mübarek olan şila eğer ilmi gayb bilyan olsa hazır nazır bolyan olsa şicere bana bir kat'i sübut delil getir kişiler marahi hazır nazır ilmi gayb bilyala daştan çağırsam da şöyle eştiyala tak eğer men yanlışamam Allah şahit men tövbe edecek işte. Ne rekamada yaptığım ama Haciretul Muhtar'da o kadar da okuyup da mevdum fi dava ilmi gayb. Tamam. وحاصل أن دعوة علم الغيب علم الغيب المادية يفعلان علم الغيب المادي ويبدأ معارضة لنفس القرآن فيكفر بها. القرآن يقول لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. إلا ها بروت غيبتن خبر جمعها علم غيبتن يا أنباء الغيب تلك من أنباء الغيب نوحيه إليه. نعم ده الاستثناء علم غيبتن استثناء ده دعوة علم الغيب بما إنه. شو علم غيبتن استثناء خبر هاي غيبي علم غيبتن أنباء الغيب قرآن ما تعبيرات ترجمة تلك من أنباء الغيب خبر هاي غيبي. öyle görüyor deyip olacak ya. Deyip olmuyor. Haber hay gaybi. İşte ben sana cevap verecek ha. Cevap verin ha. نعم صورة حاصل بوليا إلا إذا أسند ذلك صريحا أو دلالة إلى سبب من الله تعالى كوحي في خمر وحي مسنن نمتيا غيبتن هغر والبشرية ببرور أو إلهام ير إلهام بوليان هذا مثلا إلهام مسلنا غيبتن هغر والبوليا وكذا لو أسنده إلى إمارة عادية bu köriye pardar kıya dışarıdan adi bir imarda adi da Lillahi Teala Allah Teala'nın koyup da yarın yarıya amanha tamam hakkı hakidir şeyler üstadı türeyaptı bırdaattan gaybten haber verse hem alimul gayb değil mi hem haber hay gayb değil ya o imarda adi bir haber gayb değil ya sonra gayb bırdaatı ki bahane yatamda tem bismillahirrahmanirrahim Okul hayır amanullah durvat alban Osman ibn Hudeyf'in radıyallahu حيثمر محدث هوا سنن ما نفهم نداية غير سامي تدبر تصرفات المرء كده كم برتة عبارة كده شغلنا بجيشة طول ولا تمام مثلا بيجي لك شو كان هذا شغلهم صوري أنا برمانة دليل ولا من ثوزق يا دليل بعدي سنكترهن يا دليل ميو إذا أرثول الدليل في خبر عالم الغيب دي ما يا شيء برضه هالبعديه هيك شو مثلا يقولون هاي أمانة تصرفات أنفات في الحياة وببعض ما وبرش علم غيب بعد يمخلق استاذ خالد yani sen daştan görüp bilmiyor diyecek bolyam. Yok bilmiyor. Daştan gören ne yok, işten ne yok. Böyle. Sarih bir zat. Eğer Allah Teala ilmi bilen vahiy peygamber o diyor hiçtir da bilen aklı. Böyle. Böyle. İlmen cevap veriyorsun. Ayşe'nin gururunda Ayşe'nin gururunda var ama bana peygamber avara. شوف هل نعوذ بالله هذا عاشر شيء نكتر من شيء نكترني حتى سيد بخاري بتقول لك في عصر أهل فلذا عاشدان يا عائشة بول ماليش بولم مالها توبة ده ليتيادا في خمر نعوذ بالله دلمنا هذا عائشة شو فحشة منكر مبتلى بولنا بول مدوني يا عائشة الله مهربان شو ليش بولم مالها فين توبه ده ne diye sorarlar. Taraf münazara ahun merdani. Yok fark eden o. Kimede de kelime necada var, müşkil yok. Şimdi senin varsınız bunu 51 dakika kepledemek acabın farklı. Eğer ecada verse yine biraz olacak.
Yani şu bahsin içinde. Tamam, Ta aynen. ki bolmasın Ay, edi. ay. Sonra ilave etmeyecek, onu ilave etmemiş kedi. Sonra on kin ilave arttırasın var. İşte da biz aytgan zadımızı şunu biz şuna çok oluyor ki öz yüyümüzün adamda yok şunu. Şunu ba istinadı bir kitabı fıkhiye dittik. Biz tabi fıkhi Hanefi, biz Hanefi mezhebe göre olmalı odurlarına başladık. Eğer biz var ahi Hanefi mezhepten daşkır başka